Nakon kratke vožnje i jednog Energya krenuli smo dalje putem šume. Ovdje može se reći da je zaista odličan put. Šta nas dalje očekuje, vidjet ćemo. Tako da, kao što sam rekao, ovaj video ću podijeliti u više dijelova, jer zaista 1 sat i 47 minuta bio bi previše dug video, ali ovako po nekih 10 do 15 minuta može se uz kaficu lagano pregledati. Kuda sad? je dobro sad. Jel veliko uzdugo? Pa evo vidiš. Koliko vi dugo? Nije dugo, ba. Može, mogu mi ga uzgura da ti stane. Dobro, nije to veliko. Ovo ću ti ovo. Hajde. Pa evo prvi. Ovdje sam pustio Emira da ide ispred mene, da ne bi jednom drugom smetali, jer ovi špaliri od samih traktora ili već kako se zovu od kvadova zaista su nezgodni
Put je isto tako malo vlažan, mnogo vlažan, tako da on je uzašao bez ikakvih problema, dok sam ja ovdje zadnjom gumom kliznuo dobro. Neću to koristiti kao ispriku, Beneliju je bilo to zaista previše, ali malo gurajući skuter gore, davajući gas, uspio sam uzaći, ali sam se oznojio kao budala. Jesam. Ajde, odmah ideš. Bio sam u školi uput. U školi sam bio uput, da? Ja. Definitivno najteža dionica puta pod Četinim brdom, ako se ne varam, otprilike možda ajmo reći nekih 300 do 400 metara. Zaista najteža dionica puta. Ovdje Kuda sad? provaljeno, vlažan je put i Gore, jel ne? prosto ne možete uzaći skuterom sa 49 kubika. Nema šanse. Ostalo je dati gas i gurati skuter pored sebe. Kao što sam rekao, danas je naš dan. Nismo ni htjeli opterećavati skutere. Emir bi možda sa Kiveom mogao uzaći, ali ne znam sam, nije htio opteretiti skuter, tako da laganini. Cijeli dan smo imali pred sobom i to je to. Gore, jel?
Ljudi, znam da je sumanuta ideja sa skuterima od 49 kubika krenuti na ovakvu jednu turu, ali zašto ne probati ako to čini zadovoljnim čovjeka? Zaista kida, mašina ubija. Ima 5,5 grama rolnice, stage 6 centralnu oprugu i 3 žute na samom kvačilu. Zaista motor ubija. Znači on bi došao davno do cilja da nije bilo mene. Doduše ne silimo skutere, danas je naš dan. Tako da zaista jedna odlična ruta, ne za skutere, ali šta se može. Kao što sam rekao, želim da probam pa šta bude. Ono što je zanimljivo jeste da oba skutera imaju odlično podmazivanje, razdvojeno podmazivanje, uljnu pumpu, benzin, ali smo za svaki slučaj nasuli još po 100 ml benzina, odnosno 100 ml dvotaktnog ulja unutra da ne bi došlo do lijepljenja klipa. Zaista ni u jednom slučaju ili trenutku nije se skuter ugasio. Naporno jeste, ali karburatori su očišćeni, skuteri voze kao ludi. Zaista, ostalo je nekih 10 km do kuće, tako da uživajte, nadam se da će vam se ovaj video svidjeti, ostanite do kraja i veliki pozdrav!